Kwan mag nyithindo minyuolo e kind Wede Medore kaunti ma Vigiga kalipode adek osechwal e juma achiel. Kaluwore gi apisa ma bende ochung'ne nyithindo mawuok e sub kaunti ma Vigiga Michael Nanjira, nyithindo go ne onyuol juma mokalo e kata e od thieth mano ma Vigiga. Bende omedo ni magi timore kaluwore ni jonyuol ok puonj nyithindgi e yo makare. Wiki jana kati tarehe 26 na 29 mwezi wa 9 tumepata visa vitatu vya watoto huko, na istosha hata mmoja alizaliwa na mamaka akatoka kwa hospitali, tukapata ujumbe. Uzuri ni kwamba tuko wote tumepata mahali wanaweza kuwa kinalelewa, tukapeleka. Kwa hivyo hiyo shida tulisuluhisha. Wito wangu ni kwa wazazi wanaohusika ya kwamba visa kama hivi vinaweza punguzwa kwa kuhamasisha jamii yetu, na hasa wale ambao, kwa maana kati ya hivi visa vitatu utapata kwamba viwili ni hasa wale